Ita hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, bani bornginon, ipaingat usai hita, bani borngin parpudi, paima Yesus mandage sitaronon naborat, igol gata. Borngin sanggah makatek-tek hadogas ni Yesus, songon daroh pataridahkon borat ni sitaronon ai. Borngin ija susian ni Tuhan Yesus naftar podom ai. Borngin sangga Tuhan Yesus makatahon, puho mahanima, ase ulang madabu hanima hu parlajuan. Ase bornginon, sihol papuhon hapor sayaonta, papuhon pardingata bani sitaronon ni Yesus, na ipukah bani borngin parpudi, na isobut kamis putih. Ase ukap hitama uhurta, lahomar dingat ganup binaheni Yesus bata, ase boi tongon ai parpuho uhurta, bani na manjalohon na binaheni igol gata. Ibagas gorani na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Tonggorma juak-juakku nahutoguin, nahupiliin, hinarasukon ni tonduihu, doma hupasorap tonduihu hubani, patandahonon nido habonaran, hubani sipajuh begu-begu. Seng anjay miloh ia, anjaha seng anjay marosak ia, paima ipajongjong hasitongan itanoon, anjaha pulau-pulau nasihol bani titahni. Ia do Jahoba na mambuha matani nama pitung, laho padaratkon na tersakut, ibagas hatutupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na ibata Bapa nami na inagoriatas, puji-pujian apa terima kasih ma isombahkon hanami hubamu, bani ganup binahenmu in ban nami, bani bornginon, roh do hanami hulobemu, laho paratah-ratahkon pardingat nami, bani sitarononmu, laho makop-kop hanami pardosaon. Puhoy hama uhur nami, sonai age haporsayon nami. Ase boy hanami tetap jaga, janah ase ulang madabuh hanami huparlajuan. Pargogogi hama homa hanami ase dihut hanami mangahapkon, boratni sitaronon na idagay ham, makop-kop hanami, ase gabe susian na tongtong mangarapkon pakop-kopanmu hanami bani goluhon. Ibagas anakmu Tuhan Yesus Kristus, ipadas hanami tonggo elek-elek nami on hubamu. Amin. Idop ni uhur apalayak ni Tuhan do mamorsan silang makokop hita namar dosa. Puji hita ma Tuhan marhite doding haleluya nomor 148 bait sada 2 pakon 5. Layak Tuhan
marhitama hatani nebata gatihni titah na 10 Aima na tersurat bani Yohanes 5 ayat 10. Anggo ihorjahon hanima titahku Marianan mahanima ibagas holong ni uhurhu songon au nama korjahon titah ni bapa gabe Marianan au ibagas holong ni uhurni riap ma hita mangindo ham Tuhan nebata sai pergogoh yang maau makorjahon hatamuai amin. Kawahkon silang ni Tuhan in na idolok Golgota hunjin doroh nibah tubuh hagoluhan apa hasitongan mandoding mahita humbani doding haleluya nomor 427 bait sada pakon 2 bani bait paduahon jongjong makuria. Martonggo mahita sopotkon hita madosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, parholong ni uhur bani jolma pardosa. Doma iberehon ham anakmu Yesus Kristus, gabe jolma anjaha manaron hahirion, pakon hadoyukon. Palamate tarsilang, laho makop-kop hanami, janah mangapiti hanami. Tapi gatido hanami lang mangahapkon begal ni pakop-kop ni inban nami. Janah gati lang ihargahon hanami in bani goluh nami. Haganupan in ma pakorhon ni gijang ni uhur. Hapung janah hurang ni pangarusyon nami. Onpe roh doha nami hubamu masopotkon dosa nami. Say palumbang hamma uhurmu sasap hamma dosa nami. Pargogog hamma hanami laho manangihon hatamu. Aselambin ididah iahapkon janah iarusi hanami nadop ihokop hamdo hanami. Ajari hamma hanami ase iboto hanami martarima kasih
marhitehon ni uhur hata apa pambahenan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek namion, ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangar hitama hata ni nebata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosata. Anjaha makop-kop haganup do ia mate, ase ulang manggoluh bani diri ni be na manggoluh ia in, tapi ase manggoluh si dia bani. Nadop mate anjaha mulak manggoluh makop-kop si dia. Ibagas holong ni nebata, doma sasap haganup dosata. Halaniai, pataridakon hitama tanda-tanda pergoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Amin. Tondui do marsora bani uhur, mangajari, mamodahi, baiganup pangabak palaka parsahap ge parlaho. Ilo beni Tuhan in talar do haganup. Mandoding mahita humbani lagu rohani, ilo bemu Tuhan, doding kon hita 2 hali, na pa 2 halihon riap jongjong makuria.
Saksihon hitama hapor saya ontain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya isap tanohon. Aku porsaya bani tondi napas, pari kurel sa talimbang, na manopalangit pakon tanahon. Aku porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinuwokon ni si Maria, sangga nabe haliaban, marhite tondui na pasing, na manaron na parangit, bani panorang si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjay tanom, turun hunagurit toruh, mulak mangguluh bani na mate, bani ari patuluhon, naik hu surga, anja hundul siya mune bata bapa, pargogoh na sutarimbang in, kunjay maya mulak magira, laho mangumialak na manggulu, pakon na dok mate. Au persaya bani tonde na pasing, bani kuria parsadan na pasingin, bani pasing, bani sasapan ni dosa, bani parpuhon yak kula, pakon bani haguluhan na sadokah ni dokah ni. Amin. Pai mamandoding tangar hita lobe persembahan pujian humbani seksi inang.
orang kita ambilan mandori mahita membagi haleluya nomor 220 baik sada 2 pakontolu. Martonggo mahita. Roh maham Yesus marayak hanayon. Pasu-pasu hama pertupuan nami, uhur pikiran nami, ianan sekitar nami, sonay homa age hatamu, nasihol ipadas kanami, nasihol jaloon nami. Marhasoman kon hamahanami Tuhan. Pasaut kon harosuhmu, inma sihol niuhur nami. Ibagas Yesus Kristus jaloham hanami. Amen. Salum mahubat taganupan. Bapak inang bani ibadah ta dalam rangka memperingati Minggu Suci na isobut homa Kamis Putih. Hatani na ibata nagawi ambilan bata ay mahumbani Lukas bindu 22, ipukama ay humbani ayat 14, das hubani ayat 23. Ya. Sonon maisurat kon ijai. Ase dop jupah panorang ni hundul ma iya rapa kon apostel ai. Dop ai ni ma dop paksidea.
Masihol tumang do uhurhu mangankon biri-biri paskah on rapakon hanima. Paima sogop baku sitaronon kai. Aihu hatahon mabanima. Seng anjay panganon kubein. Rosi hagogok ni ay ibagas harajaon ni naibata. Dop ay ibuat masada panginuman. Anjaha dop ihatahon tonggo tarima kasih ninima. Jalo hanima ma. Anjaha bagi hanima ma sama hanima. Aihu hatahon mabanima. Mulai humbani sonari. Seng inumon kube. Humbani buah ni anggur. Das bani naroh harajaon ni naibata. Jadi ibuat maruti anjahadop ihatahon tonggo tarima kasih. Ito piki anjaha ibere maay bani sidia lanjar ninima. Dagingku doon na binerehon makop-kop hanima. Bahen hanima masonin gabe pardingatan baku. Sonay humado panginuman ay dop salpu sidia mangan ihatahon ma. Ia panginuman on, padan na baru doin, marhite da rohku, na niduruskon makkop-kop hanima. Tapi tonggor ma, tangan ni halak na matahihon audo, hape rapakon ahu imeja on. Dalanan ni anak ni Jolma Indo namin, songon nadop tinotuhon bani, tapi bursik mahalak na matahihon si. Jadi marsisukunan masamah si dia. Atap isedo humbani si dia nasihol mandalan kon ay. Ay madasni. Bapak inang kuria na hinaholongan ni Tuhan. Domuhubani tatangatur ni acara marpardomuan hubani horja bagal na pasing. Ia turhon do ase ibahen do parguruan. Laho marhorja bagal na pasing. Bani panorang Bornginon marhite ibadah taon. On mahoma gabe parguruan hubata. Bani nalaho mandihuti horja bagal na pasing. Patar nadop itu tuhon ikuriaon. Tene jadi marhitehon ni kehadirat Bornginon napatut mandalan kon horja bagal na pasing. Domuhubani aturan ni kuriata. Ya tahun kita ma nadop marguru do hita marpardomuan hujai. Marhite na idihuti hita ibadah Bornginon. Hita ganupan. Adong sada hasomalan na sangat istimewa. Age bani panorang ai canah mungkin nyata doai age bani panorang sonari. Nini anggo adong nasihol mambahen perpisahan ipatupu do hasomanni. Anjaha bani acara ai adong siotikan dua hal na idalan kon. Sada maai mangan tanda malas niuhur laho membuka persahapan. Napaduahon ay mapadaskon kesan dan pesan. Boydo bani panorang ai berbicara dari hati ke hati. Boydo homa terjadi bani panorang ai madabuh iluh. Atap penuh dengan sukacita. Tapi hasihol hondo bani panorang ai homa sonahama harapan untuk masa depan. Onma nagabe pesan
nasihol sidalan konon bani na berpisah ay. Bapak inang, sonay dohoma na idalan kon na ihorjahon do muhubani text on. Halanyay ang gwado nga cara perpisahan antara hita, antara sektor pakon naligan, anggoy padas kita kape makan bersama, padas kon kesan dan pesan, alkitabiyah doay. Jay ulang dong pala sanksi, do muhubani harusuni Tuhan doon ni hurjako na taplang. Tene. Tapi alkitabiyah doay ang godong sihol ni hurta makorjahon na sonayay, tandani na ongga hita sa pardalanan, sa kupulan, sa tujuan, sa sura-sura. Hita ganupan, bani panorang pay maperpisahan antara Yesus dengan murid-murid, takas tumang ijo ni sobut. Tuhan Yesus makatahon, sihol tumang duuhurku, rap mangan, pakon si dia. Bani panorang ay isobut do ay mangan biri-biri Paskah. Paingat kon si dia bani suasana per keluar ni halak Israel hun Masir. Bani perjabulunan ni Masir. Naija bani panorang ay isayat do biri-biri per keluarga anjaha maningun isapuhon bani tohang ni rumah ni si dia, bani pintu rumah ase anggo adong daruh ni biri-biri, bani pintu ni si dia lang terjadi be tulah na pasapuluh kon. Mati sagala anak bunga tubuh. Irayahon si dia duay ganuk tahun. Anjaha bani pesta malas niuhur ay ijay marpala-pala duhoma halak Yahudi. Humbani iyanan na marbeda isap dunia on untuk boleh hadir marpesta Paskah i Jerusalem bani iyanan nadop itu Tuhan si dia. Anjaha bani panorang ay, panorang pesta Paskah, na ihorjahon i pestahon si dia lubi humbani sa minggu, ijay ma hadir Tuhan Yesus i Jerusalem. Pataridahkon sebagai halak Yahudi, na marmalas niuhur domu hubani haluahon, bani bangsa ay, pakon bani panorang ay mahoma, Yesus pataridahkon ketaatan ni, kesetiaan ni, kepedulian ni, bani bangsa na pinilih ni naibata. Doma memang piga-piga hali isobut Tuhan Yesus. Pabuan na sihol jupah mapanorang ni. Maningon do manaron anak ni Jolmain. Iparsilangkon puho humbani na mati bani ari patuluhon anjahan naik hunaguri atas laho pasirsirhon ianan bani halak na porsaya bani. Tapi susian bani panorang ay lang mengerti lang ope iya rusi si dia ahado rencana ni Tuhan. Ase domu hubani teks taon takaslo ke kurang mengertian ni si dia pasal perpisahan ay. Pasal na siwal jupah mapanorang na ipadan kon ay. Halanyay ang goydah kita ijon, agepe domay sobut Tuhan Yesus sihol mangan rapa kon si dia, susian ay berpangkutangan, marlopit tangan, lang mitor tirgas, sigap, ikut membantu, laho pataridahkon ikut ambil bagian, bani horja ay. Tapi nini ijon, horja na hinorjahon ni Tuhan Yesus ay, memang sendiri, isobut, ibuat maruti ay, itopiki maay, dop ay ibagi, ibere hubani susiani, dengan pesan bagihon untuk semua orang.
Bapak Inang, dumuhubani teks taon, panorang narap mangan ai, ijai mahoma ipadas Tuhan Yesus. Kesan dan pesan ni, hubani susian ai. Kesan dan pesan ai mana marisi pengajaran. Pengajaran nama ningon idalan kon halak na porsaya. Pengajaran na laho pataridah kon pabua halak na mandalan kon halak na mangiri kon Tuhan in porlu ondos porlu takas pabua marsitaro nondo Jesus. Pakon ibagas penderitaan ni ai sebagai anak ni Jolma, ijai dohoma ipataridah kon kesetiaan ni hubani na ibata. Halanyai lang adong age sada topik persahapan na lahoman lawan ia hubani aturan na dopiondos kon hubani. Halanyai isobut ijon doma tersurat ai. Doma ibagah kon ai, doma ibatuga ai, pasal sitaronon ai. Tapi bani na berbicara dari hati ke hati, ijon laho patugah kon pabua, haganupan halak na porsaya, age susian bani panorang ai, maningon do parlobi manjalo pengajaran ai, marhitehon niay do, lambin iarah kon si dia, perhatian ni, gogoh ni, pikiran ni, do muhubani ajaran na humbani Tuhan in, dop ai pe, ase ihorjahon si dia, do muhubani aturan na ibagah kon bani si dia. Ay doa siyang gue diingat kita, bani panorang pembasuhan kaki, bani kamis putih, bani borngin na parpudi ay, nini susian ay do. Ulang Tuhan, ulang bayan ham na soninin kubaku. Nini Yesus maningon sonay do muhubani na tersurat in. Sada humbani susian ay makatahon. Anggo sonay Tuhan, ulang mapitah na heihu iburiham, tapi das maay hubani ulukku. Artinya, ketika mereka masih menganggap biasa-biasa saja, perjumpaan narap mangan, rap hundul siria bani panorangai, masih ada keinginan untuk lebih baik dari orang lain. Doma ididah. Pabua Yesus membasuh kaki murid yang lain. Tapi sada murid bani panorangai makatahon, ulang mados au pakus si dia. Atong sopala ma Tuhan, ang gubek kita bahasa sehari-hari. Ulang pitan na heiku bersih, das maaya gehu bani ulukku. Kuria na hinaholongan ni Tuhan. Halon laho pataridahkon, ketika masih menganggap saat itu panorang mangan rap hundul pitah mamikirhon do muhubani borsur ni boltok do muhubani borsih ni humbani debu on ma jawaban ni. Tapi bani panorang ai do muhubani tekstaon agepe seolah-olah dua bagian ia, tapi bani bagian na paduahon mereka merayakan perjamuan kudus, horja bagal napasing. Horja bagal napasing laho pataridah kon pasal perjanjian baru. Pasal kuasa pakon haguguhon ni Tuhan narap pakon si dia, nadop mengajari si dia, pakon napatotap kon uhur ni si dia, ase ibagas horja harus ni Tuhan ai, totap susian ai, pataridah kon kehadiran ni Tuhan. Bani haganupan horja ai do ase taridah perbedaan. Mangan ruti pakon minum anggur, ibagas kehadiran ni Tuhan, ibagas hapor sayaun bani Tuhan, aido ase marhaguguhun.
Aido ase markuasa, aido ase lambin taridah buah ni hapor sayaon. Halanyai anggo tuhata manubut do muhubani teks taon lambin ipapitah mauhur ni sidia dop kosi ipersiap konsonaha do tongon bani borngin na parpudiai, tapi sidia haganup mangidah bahwa ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu nama korhon halna sangat indah. Na jenges tumang ay madop posisi dia pedihut mangahapon manangihon dengan baik, sonahado na yaturhon ni Tuhanin, sonahado janji ni Tuhan, pakon sonahado sura-sura ni Tuhan. Ase bani na manubut pasal horja bagal na pasing ay Tuhan Yesus sihol paingatkon pabua margugoh do Tuhan ibagas kuasani bani golu hunjon hujanan, pakon na paduahon ipaingat bahwa sihol roh do Tuhan Yesus padua halihon laho manguhumi jolmain. Ase do muhubani kegiatan na idalan konsidia bani panorang ai lambin takas lambin iarusi age Yesusian ai sonahado horja ni Tuhan. Sonahado homa age janji ni Tuhan napaluah kon jolmain na makasihol kon ase haganup jolmain mangidah kuasa pakon hasangapon ni Tuhan ay. Marhite hon niya isobut do muhubani teks taon pabua maningon menderita do Yesus, maningon marhite hon ni daging ni ay gabe parhitian laho menikmati kuasa ni Tuhan, sonay ho maage daroh ni ay gabe simbol parhitian bukti pabua Yesus lang pitah mati songon halak parjakat na idolo Golgata, tapi parmati ni Yesus langboy itanggapi ipikiri hanya sebatas pikiran ni jolma, tapi parmati ni Yesus dengan iman percaya kita mangahapkon agedas kubani panorangon pabua Kristus nadop iurapi ay nadop iminaki ay doma mamberehon dirini nagabi haluahon bani jolma doma mamberehon agi hosakni nagabi tubus ni jolma pardusa halanyai bani na iperingati hita pasal horja bagal na pasing sonai homa bani na idingat kita dumuhu bani na isobut kita Kamis Putih dan Jumat Agung halon paingat kon hubata doma sirsiri Yesus mambere haluahon hubata halanyai anggo idalan kon hita horja bagal na pasing Bapak Inang aimat tanda ni na persaya kita pabua Yesus do sumber ni haluahon anggo inikmati kita pasal horja bagal na pasing ay halon paingat kon kita pabua setia do Tuhan memberi gogok kubata setia do Tuhan makasomani kita setia do Tuhan mamasu-masu kita jana setia do Tuhan bani janjini sihol roh do ia gabe panguhum aima bani parrohni na padua halihon ay halaniai mandalan kon horja bagal na pasing bukan hanya melihat ada anggur dan roti, tapi na perlu ijai hape ibagas hapor sayaun mengimani bahwa roti ay maparhitian ni Tuhan laho mamasu-masu kita laho mengajari kita pakon marhiti ko ni roti ay idingat kita ma nado tercabik-cabik do daging ni Tuhan bani panorang panaronon ay haganupan ay ibakuhon ase saut na tersurat in maluah halak na persaya anggo iinum kita ididak kita anggur bani perjamuan kudus itu bukan saja anggur yang kita beli mungkin di toko kalam hidup atau di Immanuel, tapi hal ai pataridahkon doma durus daroh ni Yesus i Golgata
Laho makatahon haluahon na iyon doskon ay bukan sekedar hanya lepas tanggung jawab, tapi haluahon ay iyon doskon dengan hati yang tulus. Anjaha marhitihon yaido lang ongga ilawan Tuhan in. Ahado harusuh ni bapani nalaho paluah kon jolma. Ase du muhubani kegiatata. Pakon du muhubani buah ni hapor sayauta. Bapainang anggo idalan kon hita inikmati hita pasal horja bagel na pasing. Hapur sayaun bani kuasa ni Tuhan, bani haguguhon ni Tuhan, bani haluahon nahum bani Tuhan, aido mangubah uhur pakon pikirata, laho mangarusi pabua roti aima simbol parhitian ni daging ni Yesus, pakon anggur aima parhitian atap simbol darah ni Tuhan Yesus. Ase bodoh hape terjadi horja bagel. Bodoh terjadi makan dan minum anggur. Anggolang ihapor saya hita dengan iman. Anggolang ibagas hapor sayaun hita mandalan kon ai. Bodoh ai lang paroh kon hasasapon ni du sabata. Halanya itu ase perlu marguru. Ibahin panorang persiapan. Ase boy terarah pikirata sonahado pakop-kopon ni Yesus hubata. Ase ulang pita gabi partatawaan ay. Songon na ilakuhon ni buhay halak na lang porsaya bani Tuhan. Tapi ketika kita mengingat betapa setianya Tuhan dalam tugas dan tanggung jawabnya, ihapor saya hita ai ibagas horjata domu hubani perpadanan na pasingin ijai mahita dengan penuh iman makatahon jupahan hasasapon ni dosa doau anjaha marguluh na baru. Laho mandalani ari-ari ni guluh marhitihon niyai semangat na baru, kehidupan na baru menjadi semangata age bani ari-ari ni guluh ta. Hita ganupan kuria na hinahulongan ni Tuhan. Marhite kesempatan ay huma ipadas kubata nagabi ajaran hak Kristenon das age hubata panorangon. Bani borngin na parpudi ay, bani panorang horja bagel na pasing na parpudi ay, na ijanjihon Tuhan sebagai simbol. Pakon laho pataridah kon sonaha kesetiaan ni ay matotap laho mengajarkon kita pabua, karya Tuhan laho paduah kon kita. Langadong tarbuli marhitehon ni duit, sonay homa agi marhitehon ni gogo. Horja ni Tuhan na memberi haluahon hubata. Ondo nagabi ajaran das kubani panorangon. Marhitay ahan na do bilakuhon ni Yesus. Langboy iboli hita ay, igalar hita ay, marhitay hon ni iluh, marhitay dear ni persahap, lur-lur ni panduding. Tapi idingat kita ma, pabua ajaran na humbani Tuhanin. Karya haluahon ay hanya bisa dikenal dan dinikmati halani hita porsaya pabua untuk hita do Yesus mati i Golgata. Napaduahon marhitehon ni karya haluahon karya keselamatan na yondoskon ni Tuhan ay sanggah gatung idolo Golgata ijay do humasakaligus laho patandahon laho manjanjihon pabua Tuhan akan datang kedua kali. Halanyay bani panorang tasonari Bapak Inang onma panorang menikmati bani ganup panorang karya Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, horja nasonin hebat ni jangin ni bani Tuhan, pakon bani panorang tasonari duhoma, tetap kita waspada, tetap kita penuh dengan perhatian,
pabua laho roh do Tuhan laho manguhumi hita. Halanyai bani haganupan aktivitas ni guluhta. Sebagai halak Kristen nado manjalo pakon menikmati pengajaran na kumbani Tuhan. Horjani aima mengucap syukur. Mar terima kasih. Ibagas na mar terima kasih do mayajarhon Tuhan Yesus. Sadihari do mar terima kasih. Apakah hanya sesuatu yang bisa kita dapatkan dengan hati kita, dengan sesuai dengan keinginan kita? Atap boy mahomahita mar terima kasih dumu hubani ahanay horjahon Yesus. Tok tinari do mailobini sa sitong ni penderitaan ay. Tapi iajarhon Tuhan Yesus do ase gabi gulu si par terima kasih julmain. Agehita bani panorang on. Halanyai, mari kita koreksi diri kita. Bapak Inang, 3 hali doham sadarion makatahon terima kasih. 3 hali dohita makatahon dia tetupa. Hubani Tuhan, pakon hubani hasomata. Dumu hubani panandayota. Pasal karya agung na hubani Tuhanin na mambere haluahon ay hubata. Marhitihon ni on napaduahon isobut ambillah buat ma jalo ma hitahaganupan ibagas na marhorja lahoman jalo diar layak na humbani Tuhan. Itu adalah bukti bahwa kita percaya bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ase atap na ijahanin pe horjata, iyon dos kontuhan hubata, bani horja si ganup arion. Mari dengan takut akan Tuhan kita melakukan itu dan menyatakan kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Halanya sedo ase diari dah kalak, sedo ase tunggungi bain halak, sonahan na perlu bani horjaon. Tapi halanya ibotoh kita, iimani kita pabua, janji ni Tuhan doon. Horja ni halak na persaya doon, membuat membakuhon diar layak ni Jehovah. Bapak Inang, domu hubani parentah ni Tuhan Yesus, hubani susian ai. Dop ihorjahon ibuat ruti ai ipartupiki ibagi bani susian ni. Isobut ambillah buat ma horjahon ma. Marhitihon ni ai susian dengan penuh hati. Mardingat pakon mangahapkon dumu hubani pengajaran. Semakin mereka nikmati betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan mereka. Anjaha marhitihon ni ai do sir-sir si dia membagi kepada orang lain. Artinya ai si bere-bere ni Tuhan. Dear layak ni Tuhan, haguguhon na humbani Tuhan. Iparentahkon ase ibagi hita. Ulang sukacita sendiri. Ulang makan sendiri. Ulang menikmati sendiri. Ibagas ahapta naman jalo humbani Tuhan, menerima dari Tuhan dan berbagi kepada orang lain adalah juga bukti iman percaya hubani Tuhan. Halanyai anggo adong namarayoh membagi. Tentu mari kita koreksi. Benarkah kita mengenal karya Tuhan? Karya keselamatan yang dari Tuhan? Pakon tutu dingatot tado bani hal na berbagi on langkoma agi haganu bani halak aulang dapotan langsonay. Tapi bani na berbagi do muhu bani pelaksanaan ni horja bagel na pasing ibuat kita do bata dopai ibere hita hubani nalegan. Aima bukti haluahon na humbani Tuhan.
AGP bani sadapan orang seolah-olah berbeda dengan pelaksanaan ni horja bagal na passing na dalan kun hita lang hubotoh nahana siam patar. Apakah sama seperti yang dilakukan biasanya di Cililitan atau kembali ke depan menerima dan memakan roti dan anggur? Ay haganupan terserah. Nitanokan horja bagal na passing ay, ruti pakon daroh ay, anggur ay, mararti ketika kita memiliki iman. Irayahon kita, ilaksanahon kita, ibagas kapur sayaon bani kuasa ni Tuhan. Ase marhitihon ni ay atap sona hape cara ni ay, ihapur saya ihita do parhitian ni Tuhan do ay. Anggo parhitian ni Tuhan berarti bukan hanya satu cara. Dengan berbagai cara ibagas iman percaya hubani Tuhan bekerja bani panorang ay do namambain hita mangahapkon pabua kehadiran di Tuhan menguasai age pikirata. Ase marhitihon nyai berbagilah. Berbagi dalam suka, berbagi dalam duka, itu adalah bukti iman percaya kita. Tandani napor saya hita hubani Tuhan. Naparpudi domu hubani tekstaon. Isubut Tuhan Yesus do sonaha pasal keadaan ni bani panorang ai ma pasal penderitaan na sangat luar biasa. Penderitaan na luar biasa ai man na matahihon si rapakonsi. Bapak inang sedo hubani oknum na isubut Yesus rapakon audo ijon sameja do hita. Sami jadu au pakon namatahihon au nini bani tekstaon. Tuhan Yesus lang manobut hubani sada halak, tapi manobut bani karakter pakon sikap ni jolma bani panorang ai. Na memang itongah-tongah ni si dia ada yang hanya mementingkan diri sendiri. Uhur ni lang hubani horja bagelai. Tapi uhur ni ay mahubani duit. Halani somal do iya hape. Ay bendahara ni susianay do si Judas. Somal do iya buat-buat. Ase merhitihon niya ay uhur ni bani panorang ay. Sonaha ase adong duit ni. Sonaha ase tambah duit ni. Halani ay dop salo sa inamasaon. Dia menjumpai marjumpahkon halak na dop membain usaha rencana dumuhubani duit na perlu bani si Judas. Hita ganupan na perlu na sihol sobutot tabani panorang on Tuhan Yesus tidak pernah menghunjuk seseorang dumuhubani teksta. Tapi Tuhan Yesus pagulpahon karakter dan sikap ni jolma. Na ibu tok takas langadong nalingot bani Tuhanin. Ase marhitihon ni aido hita haganupan taridah mahoma karakter ni susian bani panorangay sonahan ini lumuhu bani tekstaon mitur marsikawahan masidia ise matongon humbata namandalan kon ay. Mereka tidak mengoreksi diri, mereka hanya melihat keberadaan orang lain. Boy duho masonon terjadi bata agi bani panorang sonari. Gati pita mangida kahurangan ni halak. Gati pita mangida ahanadop ibaen ni. Tapi bani panorang ay itutup ambilat taon marhitehun ni sada perenungan yang sangat luar biasa. Pabua agepe somal sonai bani halak na persaya. Agepe hasomalan do mungkin songon na isobut bani teks tahun dari sikap dan perbuatan mereka. Sonaha karakter ni si dia menyalahkan orang lain. Pakon mangahapkon na perlu bani diri ni sendiri dohasa. Tapi kembali kita do muhubani ajaran no kanayai. Tadi kon kita ma sikap yang menghakimi orang lain. Ise mahumbata na malakuhon na sonayay.
maselang mitor martonggo si dia. Tuhan ampuni hamma hanami, Tuhan beri hamma huban nami gogo, Tuhan periksa hamma hanami. Tapi si dia marhusip satu dengan yang lain, ise mana makurjahon na sonayay hutongah-tongah ta. Tutuhal on laho paingat kon hita. Nadop mengarusi karya Tuhan. Nadop menikmati holong na humbani Tuhan yang begitu sempurna. Lambin ibotoh kita ma, pabua maningon songon karakter ni Jesus do karakter ta. Nini bani ayat nalegan songon paruhuron ni Kristus Jesus ma paruhuran nasiam. Aima pataridah kon holong, kepedulian, kesetiaan, ketaatan, pakon lahu pataridah kon dengan tulus hati, dengan sempurna. Pabua ia menanggung dosani jolma, ase maluah hita. Bapak inang, marhitehon yon, mari bersama untuk merenung. Domu hubani kegiatan nasihol irayahon hita Jumat Agung, pakon sihol ilanjutkon hita homa domu hubani pelaksanaan ni Paskah namar malas niuhur bersukacita hita totubani perayaan tapan orang Bornginon. Marbeda pakon perayaan Paskah ni susian bani Borngin naparpudi ai. Hita sonari marmalas niuhur halani doma ia biti Tuhan Yesus kita. Doma ipaluah kita, doma ihorjahon ibakuhon Tuhanin, sahira horjata, sahira parbagianata, ase maluah kita, ase sirsir kita mengoreksi dirita, pakon marhasir siron kita homa mandalankon songon paruhuron ni Kristus Jesus maparuhuran na siyam. Ase marhitehon yang bigat taon, porini pe isobut sonaha karakter ni susian bani panorang ay, lang isobut ase songon gabi susian kita. Tapi gabi karakter ni Tuhan Yesus na tetap pataridahkon malas ni uhurni, kesetiaan ni sonay homa age holong ni Tuhan na tarsulurin sonari rosi sadokah ni dokah ni. Halanyay hubat tahaganupan na hinaholongan ni Tuhan. Lang anjay lupa honot tabi. Selaku halak Kristen na persaya bani Tuhan, ajaran na humbani Tuhanin. Marhitehon niyay Yesus do gabe juru selamat bata, si paluah bata, na do padaskon holong ninay bata. Marhite kesetiaan ni manaron na parngit, ase maluah kita. Halanyay dalan kon hita ma horja holong kesetiaan tahubani Tuhan. Anjaha ulang mabiar, ulang sangsi hita. Bani na mandalan kon horja kasitongan na humbani Tuhan. Tuhan do gabe hakim yang agung. Lahu roh do Tuhanin lahu mambere pakon manguhumi halak na dong i dunia on, tapi haganupanay bani halak na mandalankon songon paruhuron ni Kristus Jesus. Bagah-bagah janji pasal kehadiran ni Tuhan bukanlah menakutkan, tapi membuat kita semakin semangat, semakin bangkit untuk melakukan yang terbaik. Halani Tuhan melihat segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita pikirkan. Anjaha marhitehun ni pengajaranon marmalas ni uhur mahita mandalankon harosuh ni Tuhata. Amin. Martonggo mahita. Terpuji maham Tuhan, marhite kegiatan nami, marhite ibadah nami, marhite hatamu nadop ijalohan nami. Doma iajarhon ham huban nami, pasal karya haluahon na bineremuin, lahu paluahkon hanami das kubani panorangon. Anjahasi holuhur nami Tuhan, karya haluahon muin berita honon nami, inikmati hanami, bani nalaho mandalani ari-ari ni guluhon, bani haganup tugas
pakon tanggung jawab nami. Halaniai ham Tuhan na ibata bapa nami marmalas niuhur mahanami rapakon ham janah marhorja mahanami domu hubani na iatur hon ham huban nami. Terpuji maham Tuhan sonari rosi sadukah ni dokahni. Amin. Paima yondos kon hita galangata tangar hita malubi hatani na ibata nagabi unjulan bata laho manggalang. Aima na tersurat bani Psalmen 50 ayat 14. Galang kon ma bagal niu hurbani na ibata anja hagalari ma bagah-bagahmu bani sitimbulan in. Sonari patupu hita magalangata. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami paridop niuhur harohan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih may sombahkon uhur nami hubamu. Halani humbamu do ijalohan nami pasu-pasu nagukan diar pakon na laingan.
Bani panorang oni sombahkon hanami do hubamuna gabe galangan nami. Diri nami pakon humbani hinadungan nami na do bineremuin. Pasu-pasu hamma galangan na sinombahkon nami on, gabe galangan na mapasing. Na mambahen harajaun mu lambin marhataridahan i dunia on. Ukap hamma uhur nami marhite itonduimu. Ase lambin ididah, ibotoh jana ihamalaskon uhur nami. Buwe ni silaya-layak mu na dop ijalohan nami, pakon nasihol bereon mu ope huben nami. Ajari hamma hanami laho mangondoskon galangan nami, na patut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek nami on, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Hamba pa nami na marhabang sa inaguriatas. Bapa nasarido ham mapardiate parguluhon nami. Patut dohan nami hona uhumu halani baggal ni dusa na ihorjahon hanami. Tapi tarolos doham paluahkon hanami. Marhite na marsuru anakmu Yesus Kristus rohu dunia on bahen tobus ni dosa nami. Marsitaronon na borat do anakmu Yesus Kristus mandagay na parngit, itulak, irisay, anjaha ipahiri. Haganupan in idopakon anakmu in ibagas pambalusion na gokhubamu. Holong maham Tuhan, tonduy mo na pasing in mamanjagay uhur pakon pikiran nami. Ase lambin ihargahon hanami pakkop-kop muin. Anjaha lambin iboto hanami pasangap kon ham. Ipadas kanami tonggo nami on ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hamba pa nami na inaguriatas say napapasing maguranmu, say roh maharajaonmu, say saud maharuso ni hurmu inaguri tongaon songon na inaguriatas. Bereham maban nami sa daryon haguluhan ariari, sasap ham madusa nami, son panasap nami bani dusa ni hasoman na mardusa dopak hanami, ulang hanami bubayham huparlajuan, paluah kamma hanami, humbani pangago. Laho manasiam, janah totap manasiam, ulang mubah-ubah. Anjaha lambin surung ma ibagas horja ni Tuhan in. Ay ibotoh nasiam, sedo na soya halojaon nasiam,
ibagas Tuhan in. Jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubata, jana maidop mauhur ni mangidah kita. Idop pakon Tuhan na ibata mabuhini hubata, jana ipasorap madameni hubani tondui tabei. Amin. Salom mahubata. Kantoria Sibondoding Paragenda untuk kebaktian Jumat Agung langsung latihan. Ya, salam mahubata ganup. Ay sisihan namin homa orang tua namin na mengikuti kebaktian han rumah tene. Selamat Kamis Putih mahubata ganup. At nasongon tuga-tuga patar kita kebaktian pukul 9.30 sahali kebaktian tene sadalan hujai halani patar adong homa ibain HBN jadi hubani na siyam na doma itodo martugas patar ase unang lupa hita mabuan jubah pelayanan tene jana haganuk majelis hita bapa ase marjasma homa pakon inang pe markebaya ma sadala kujai hubani seksi bapa pakon seksi nama poso ase langsung iatur rumah kondisi kursi ilan tesada jadi huwai na siyam nyomba nami sekolah minggu pakon guru sekolah minggu patar ilan tetulu ma na siyam marke baktian tene adop ko siai bani hari minggu baria minggu pas karena perlobe sahali masuk dohita aima pukul 9.30 janah nyombahta sekolah minggu amar pasca sidea i UKI tene parkir Fakultas Sastra UKI janah untuk Senin pasca kedua masuk kita pukul 10 siang jadi hubata genup ase dingat hita majadwalta ase riap mahita bani acara kebaktian ta sonai homa huwa na siam orang tunami na rumah ase patar unang lupa roh mahita kebaktian Jumat Agung jana marhaben i gerejaon anggoboy usaon hita nuansa gelap sulaiman tuga-tuga terima kasih mak.
divided among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you.